Kulumak lishabil esili kakwa Jesucristo hois ibaom San Mateo. Nakjor chi okri Jesus Cafarnaum, Hunsh Holomile Lahpu, Tikulakrikin, Kirelahiru Utkishje. At kakwa, Jokjuli mo sakap, sik ut ashal ragwan. Di Jesus Kishjere, La intinshik tushinkirtasichak. Kichak oklish Holomile Lahpu. At kakwa, mokoin kuluk tanak tat okru belimwe bal. Kakita jila kwatin utak irak limos. Spanak hokanak bilain, wa anina taklangkwe, utkwangke bakpu rubelin kwangkil. Unin chere hunak, achu utaan na shik. Unin chere li hunchik, kim utaan na chal. Unin chere limos, bano in utaan na shbano. Nakle Jesus kirabi ain, kisach all utkishjere bitoke prita kengre. Relikchikyal linkiere nakmahon ak Israel intawam kwish nimal papan hoain. Linkiere naknabalep te chalq sa relep ut sa rokep sake ut tohe ilang sa mesh. Rochbenep lak Abraham lak Isaac ut lak Jacob sa alish ni mahkwal kwangkilali chusha. Ratin likakwa Tinamit kakwa nasikuta sakin wangko saraila nakangakolote pikir ucatakla sakali kakona wangko kakwa nasikuta sakin wangko saraila nakangakolote kakutano presin ikoli mechame nyala sakti kata quang đi sao xây làm và tên đã biết cả quang ta sẽ của ta xác định quang cô sa đại la nhà quang đã có lòng tình na la có chủ đi Ate